I pozdrav narode, danas radim pregled tenka IS. Da se ne kažem susto Y slučajno, jer sljedeći klip radimo njemu. Tako da, znači evo vidite, igram sa tier 8. Ne znam kako ću proći, mislim to niko ne zna. Nemam chance for winning, šanse za pobjedu nemam. Ali ne veze, ne trebaj mi. Inače ako vas zanima koji je ovo addon, to mi je XVM addon. Veoma koristan. Daću vam download link u descriptionu da ga skinete. Inače, nas se nam odgovara muzika u pozadini. Puštam samo odabranu muziku. Ovo je trenutno, ako vas zanima koja je pesma, zove se Survivor Eye of the Tiger. Mislim, tu pesmu nema ko ne zna jer je u Rokiju bila. Op, ja sam otišao predaleko, zaneo sam se malo. Idem vamo, iza tigra. Ipak je tigar jači od mene. Znači ja već imam istražen iz 3, nego nemam para da kupim. A pa nakon što sam se kao što sam rekao, već je istražen iz 3. Samo nemam para da ga kupim. Treba mi još milionče mi fali. Ajmo tigre, šta si sport tako? Evo ga Proto. Nadam se da ću moći da ga gađam. Tu je bio. Oho, imamo društvo. 5, 4, 3, 2, 1, puni. Evo mi ga Hellcat. Koliko izađemo na njega, možemo ga dobiti ja i tigar. Ja i on puknemo. Idemo. Rikošetirao me, dečkić. Glup si. Mnogo si glup. Fatalan. Opkoljeni smo. Odlično. Nemam da se ugasi. Ne, gorim, znojim se. Ne, poprećaj municiju. Sad ću kog jebati. Laku noć. Ovdje nisam baš nešto specijalno odigrao, mislim. Onaj magarac me je zapalio. Tako da, eto. Završava se pesma, sad ćemo koja je sljedeća. I sljedeća pesma je... Esi mi dobar, Bad Copy. Imamo ih ovdje. Sašenje da dobijem ovdje. Ovdje ću ja njima da izbijem.
sreće pa imam jako motor. Uzeo sam najjači motor iz 3 je baš skroz istražen. I najjača cevka, i najjači motor, i najjači radio, baš sve najjače. Ne verujem. Sad će njega da ukjeb. Ne verujem. Promaši se. Dobre. Evo ga i Tigar je tu. Jo, vidi, okrenuo mi leđa. Dobio je šta je teo. GG. Evo, znači, odličan tank. Imam i dvoslojni oklop. Imam ovdje dvoslojni oklop, znači to bi vama mnogo pomaže, maskirnu mrežu i nabijač za sporije, za brže punjenje. Vidimo šta sam uradio. T69 unište gusenicu, a T15 punioca. Ukupno štete 1200. Odlično. Velik kalibar. Znači, lični zid je dobio ovaj. Pa T34. Najjači tank. Mislim nije najjači, nego ono ima kupola 200 oklop. To je to, nadam se da vam se snimak video. Snimak s videa, tačnije. I to je to, čujemo se u sljedećem klipu. I počela upravo pesma, evo pozirat ću je. To je bila pesma Dan za Kuduru, Donomar. Pozdrav svima, čujemo se u sljedećem klipu, ćao ćao.